Odlukom opštinskog veća opština Prijepolje iz budžetske rezerve opredelila je 200.000 dinara za subvencionisanje prevoza cisterni sa vodom do najugroženijih područja. Subvencija podrazumeva da opština snosi 50% od visine cene prevoza, dok ostatak plaćaju krajnji korisnici. U opštini Prijepolje ima problema sa vodosnabdevanjem, naročito po tim mesnim zajednicama koje su na većoj nadmorskoj visini. Trenutno je nekih 40 cisterni vode isporučeno. Prednjače problemi u mesnoj zajednici Babine, Jabuka, Rasno, Taševo, Prijepolje. Prijepolje, kad kažem Prijepolje, ne mislim na grad Prijepolje, nego mislim na celokupnu mesnu zajednicu Prijepolje, trenutno na Dušmaniće, gde nema vode. Apel za racionalno korišćenje vode koja se doprema cisternama i dalje je prisutan, što podrazumeva da se voda koristi isključivo za piće i pojenje stoke, a ne za zalivanje bašta. Situacija je za sada pod kontrolom. Trenutna situacija nije toliko alarmantna, mi još uvek možemo da postignemo sa cisternama dovoz vode do tih udaljenih mesta. Još uvek ne razmišljamo o proglašenju vanredne situacije. Ukoliko vremenski uslovi budu nastavljeni ovako da je suša, kad se potroši ovih 200.000 dinara, razmislit ćemo da opredelimo još neka sredstva ili za tražiti pomoć sa strane, to ćemo videti, ali zavisi sve od vremenskih uslova. Sela Rasno, Miljanovica, Babine, Taševo i Dušmanovići su trenutno najugroženija područja i kako se navodi do sada u ove krajeve isporučeno je više od 40 cisterni sa vodom. Ovakav vid pomoći realizovaće se do utroška opredeljenih sredstava u iznosu od 200.000 dinara, a po rečima opštinske većnice, ako ne dođe do promene u vremenskim uslovima, biće izdvojena dodatna sredstva.